Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hakawin ni kijing Aksiden ka isyar kay bahag wala jaman takas ni ka arsaw trek unay wiek araja arsaw. Hapdeng ka arsaka bat ka kali Baleno. Nongñiah ka arsaka ulaklat no Hashen. Katkum kijing Thuk ki pat ba laong bakani kijing ja kala ja kumbah kapor arsipoa mensngi. Ha mau sawa ha ka surok ba NH44E. Bat katkum kijing Thuk jong we ni ki parlong jong uni ulaklat laong bakilawan bela na Shillong bat onda kila poi hamairang uni ulaklat ura lejbu e parlong ba uyawan trelang na Shillong syakinshi bat makipat kila ap hamairang reidea kapor kumba ar sau pho mensngi bakilayo jingtip bakala dan ke jingja Aksiden bat haba kila pet ya ka number plate bala pha ki parlok kila lap ba udai parlok jongki ubalangat ha ke ke jingja Aksiden. Nongñiah baik ani tak trailer ngar tip mo umar kan te tip dunga da una legu perlok bai trelang kan ibu space kunci da wana te da la tu skinta niro ngila phone de mom sim phone hira en yo kubar kan dan prasno badan hanya wi de pha kubar ni khilek pe yo de para ba trelang ri yon pe da de namu kamu na motawar Penta kan lesinong leper tem ke bamo lesinong no ba Aksiden kan walam kupar nong lang nong ni era ni setiap bala pak kupar dan basan kan ka do ka bata itu kan mar prasnong da itu te chuan tek chuan pohne ta ni bal pohne ta lesinong apa pula tu arbaja stang arbaja sauko mang afun ni na du arbaja mshufun shu tipsi na du kono bejala jahna